An, nyawa kabar si Septi tuh. Tanya tuh Ca, jika nama nambah parah. Ca, asa nambah parah. Tadi ge kaulang wae kurang ditempo. Aya eta budak, kalau ini nambah parah wae. Ti, dia mah ajak ulin loh serangan wae. Mana kan ajak ulin mainan, barunya. Cang, kayak kurang diajakan. Ih, baru dak. Dak kenalan, dak. Ngumpul ya, kadia gabung. Ya, nyawa si Septi tuh. Emang kurang si Septi, Ca? Jadi kia ya, aing gawe jeung bae pan ulin lempang kapan si Septi di ruko tahuleung we. Jadi cuma stres teh ya. Terus teh ya, orang ke kamari nanya tah, mari jorong kena tuh ujung-ujung. Bener tuh Steli? Bener ya, kamar ge hampir arek bunuh diri. Ih, parah Tuhan. Nah ya, itu jadi pelajaran ya. Jadi ya mun cewek suka awewe, wah pasar si Septi bisa gelo. Terus ayeuna mah tong bakal mikirkan safety, ayeuna mah urang ulin yuk. Ya, ulin lah, bosan aja. Tuh, gitu ada sih. Septi edan. Ih, itu kasih giginya. Iya, nyaca. Rian yuk ah. Bae doger yuk ah. Ah, kita sarang madok teh. Run. Aduh, segala ragam nih. Ampun Ki. Lain urang ieu anu ngabaledegna si Arya tuh nu dihareup. Ih, Ca, siokan ka mana, Ca? Makan dengan nih. Aing capek soalnya tadi lompat dah. Ih, itu siokan. Benang musik gigi. Orang yang boleh siokan benang. Sabar ya, sabar. Lepasin siokan. Gi, lepaskan siokan. Lama tadi lepaskan gua ceburkan sia. Wah, ceburkan ah. Selamat, Teh.